nyuma y'uko hari hamaze iminsi havugwa amakuru ko inoti zimwe na zimwe zigiye guhindurwa. Kuri ubu ngubu BNL yabishyizeho umuco, itanga igihe ntarengwa cyo guhinduza izi note zishaje zakuwe ku isoko. Banki Nkuru y'u Rwanda BNL yatangaje ko inote za 500, iz'igihumbi, iza 2 ndetse n'iza 5 zakozwe hagati ya 2004 na 2015 zitazongera gukoreshwa mu kwishyurana mu Rwanda nyuma y'amezi 12. Bivuze ko zizava ku isoko kuva ku itariki ya 1 Werurwe 2027. Izi note ni ya 500 yakozwe ku wa 1 z'ukwa karindwi 2004 na ngenzi yayo yakozwe ku wa 1 y'ukwa 1 2013. Hari kandi inote y'igihumbi yakozwe ku wa 1 z'ukwa karindwi 2004 ndetse n'iyakozwe ku wa 1 y'ukwa 5 2015. Indi kandi ni inote ya 2 yakozwe ku wa 31 z'ukwa 10 2007, n'iya 5 yakozwe ku wa 1 y'ukwa 4 2004 ndetse n'iyakozwe ku wa 1 y'ukwa 2 2009. Zizaba zitakyemerewe gukoreshwa mu Rwanda. Iteka rya Perezida nomero 11/0201 yo kuwa 27 Gashyantare 2026 rikuraho izi note ryasohotse mu igazeti ya leta kwa 2 Werurwe 2026, rigaragaza ko izi note zizaba zitakyemewe mu kwishyurana mu Rwanda nyuma y'amezi 12. Itangazo rya Banki Nkuru y'u Rwanda rivuga ko amezi 12 abarwa uhereye ku wa 2 Werurwe 2026. Riti abafite izi noti zimaze kuvugwa bashishikarijwe kwihutira kuzihinduza ku bigo by'imari bibegereye mu gihe cy'amezi 9 uhereye ku itariki ya 2 Werurwe 2026 kugeza ku itariki ya 1 Ugushyingo 2026. Nyuma y'iyi tariki izo note zizajya zihindurizwa gusa ku cyicaro gikuru cya Banki Nkuru y'u Rwanda kiri mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali ndetse no mu mashami yayo yose kugeza ku itariki ya 1 Werurwe 2027. Ni nuko twanzuye ikiganiro tugushimira umwanya waduhaye. Nk'ibisanzwe nge nitwa Journaliste Thierry. Ibuka gukanda subscribe niba utarabikora. Imana ibarinde. Hasta la vista.